السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Twebaza owekitiibwa Allahu Jalla wa Ala kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba okusaasira n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bilhuda wa dini lhaqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun. Eyabeera nga ajja n'eddiini ey'ekitiibwa eno ey'amazima ey'obusiramu abeere nga agitusomesa oluvannyuma lwa Allahu subhanahu wa ta'ala naffe ne tugiyiga. Tusaba Allah oteeke mu bantu abakolera ku ddiini ye ey'obusiraamu. Allahumma amin. Nam, tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe ekiyitibwa Buuku Iqra. Buuku Iqra. Akati twakoma ku peegi ya 20, tuli mu volume ya 4, temwerabira. Nam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuli wano. At غلبت jika sukun tukona ko bukonye. Gha eno ghain غلبت وما ملكت وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم. تريوام okay. Tugenze ku line ey'okubiri. Tuyina kuno katono si kamaanyi naye nga eno kasra mbadde nkoze ensobi mbadde sijje bulungi. So eri mithqala gambye atya mithqala. Mathna wa thulatha la jukira eno alf almad sorry amza fatha madi twaga nti ewangaza nga alife nikibera la katingana wokibadde nti na mathna wa thulatha okategedde. Yuhsinuna huwa yuhyi wa yumitu huwa yuhyi wa yumitu
هو يحيي كسر مادي هو يحيي ويميت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.